Iarraigh le champíní na hÉireann Áth Cliath tús iontach a chuir le na bheachtas nuair a chliadar mayo a mát a hain. An éireachló an áit na bátí ceathair ceannis gainú le bua an aid Donegal, nó an éireacht le champíní rangadó stop a chuir le rúthar Áth Cliath. Joe Mackay a haman trátrachta. Aquí a brú a marú. Níl siad fanna dón casla Donegal, a think agus buas an seo. I Donegal agus seo bhar a chuig díag sin pointse galanta an sin ó Eva Gallagher. Well, seo Arla Nolan, is he cuairtú kickisteach? Sin gentaki, ever an lí díag. Sin score, then Sky and sin fighte ag Jodie Egan. Well, I thought she fin get at the reach or Ketog. Rash Suzanne White. Agus gentaki ar an cos yas agus sin punch then Sky ag Suzanne White. Trasanish, seo Kate Donaghy. Thought she fin funche. Agus sin gentaki sin punche. Toshje gagalanta ag ban new Aina Balavoding. You have Shartjig, you have this Archig, Legion V, V3, agus Nettie, agus you'll eat this a beat more shot Glushart and Sky, agus Evan Art, Neve Heatherton, Shin Cool, Galanta, well, Dirchma. It's a hit, yeah, go to Neve Heatherton, counter chat. Jomishi GGG dan Shaw, agus Shaw Yerart, or Funcha Wang, agus Shin Jantaki, the Posty Skalchiki, Arla Nolan, Shin and Shartu Funcha del Cliche. And sin the réir Liusa ag Arla Nolan cos kicking the seed ag Homai agus anis Jish bidger ag Buaicphointí ar cool agus sin Craobh O'Connor while scéal a chluiche seo in the ride Buaicphointí ríis gotí an fadach dearna ag obair gotían agus an Buaicphointí ag mré Buaicphointí. Finnig gachtain an léróid go mai sa chéadla ach sa darla seas gachtain suas agus seas na cosantóirí suas agus rinne siad obair na gapal hí an disciplín acu agus Thomas Cosás leis an obair a bhí acu.